Hai, perkenalkan nama I Angel. I ni sebenarnya berusia baru 20-an tahun. I'm a 20s and I really love to read. Seriously. You also tak bookworm. So I ni memang kira kategori ulat buku lah. So ini antara buku yang I suka baca. Okay, other than this is buku-buku about, you know, like encyclopedia, science and fiction and everything. I'm all about that lah. So I ni memang kaki membaca. Okay, I siang malam siang I suka baca. This is sampai mata I also pertama pakai spek ni, degree tau, jangan main-main tau. So yeah, I tak memilih kalau lelaki. Yang penting dia lelaki tu mesti kena accept I seadanya lah. Mesti kena suka lah I ni sebab kita membaca. I love to read all the books or whatever, you know, the articles, the magazines, the newspaper, whatever it is, as long bahal membaca. Okay, so call lah kalau nak berkenalan ya. Okay, thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Habatus Sauda binti Tungkat Ali. Haji Tungkat Ali, jangan lupa Haji ya, bapa saya dah pergi haji dah. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Jadi nama saya Hajah Habatus Sauda binti Haji Tungkat Ali. Saya berumur 50-an tahun. Belum kahwin lagi. Saya seorang yang sangat soleha. Okay, so you guys tak perlu risau you all slowly to worry about tau. Saya solat jaga 5 waktu. Saya Korea semua. Betul, saya tak cakap bohong. Dia antara buku kegemaran saya. Jadi saya ni kepada mamat-mamat di luar sana, abang-abang ke, bro-bro ke, di luar sana, you all confirm takkan menyesal kalau pilih saya. Sebab apa? Sebab saya ni terror. Saya memang bab agama Ukraini ni saya memang handal lah, senang cakap. Jadi terjamin lah. InsyaAllah terjamin lah. So anda tak risau ya. So kepada bujang atau duda, saya tak kisah. Sudi-sudilah tapi make sure ya anda benar-benar bujang dan duda. Calling lah roja-roja saya yang bernama Hajah Habatus Sauda binti Haji Tungkat Ali. Sekian, terima kasih.